Menteri Ketenaga Social Welfare Pak Poleng do ula kentu ke Menteri Jangka Sorkar pedeng ke bakmi Ketenaga Women and Child Development ke Smriti Zubin Irani banbu iki Integrated Child Development Services Center haki katsan spa tadi kishnong ki badan Megalia. Habai kerem bekila patai kubor leng baka video conference ha New Delhi ba poleng do ulo ongru baka menteri ke Sorkar pedeng kala penting kena baka jing pentari kame ke supplementary nutrition program leng baka ICDS kanyai beteng hapo ke jela Megalia. Ngelayo banyak induk ya ke Menteri in Charge Women and Child Development Smriti Zubin Irani ke meeting kalau kaba ya baik buat kaba sesok kaba ngelayo bun ki commitment nak Union Minister kawai nak ni kedai ke release of funds for financial year 23-24. Kita di funds kiba di benwan syaka department kejongi social welfare kiba la sateng nado ke pasang jongga financial year di nak benda kini kalau don kejongi pendek ba apa arbnai kidan ki commitments nak kalian jong ke department jongi kiba gidan sateng ban pendep ya kiba apa arbnai hakajing don lang ke jong commissioner and secretary jong ke department Mr. Bakchi ngiladap ai ke commitment ni pendep ya kita ki barang sateng ki formalities nak kalian jongi nang bagi nyok ban release lut ya barok ki fund nak benda kini ke arhazat apulai arpusau kini kan harap bangin yo bansiu no ya ki portion workers jongi kiba hapo jong kini ke central scheme kidang sakut ki salary jong saubenai di kebaal kalong ba ngikran yang bangin nang berdaki nong kendong kiba empat yo coverage buat jong kini ka ICDS kiba kuat mbak katsan spa telikishnong di nang berdaju kini ke menteri kelakuran ba ke center kalong ploy ban release ya kan 90% dan 4% ke central share. Din ba ngi ngila kular bangin penbiang ya ke state share ke badai 10% di ya ke niru ni orang bangin pendap pro QR live night kibarwan di additional DPOs kibangi pan nak benda likely di district ya kaniru menteri kalau ada assurance bah kan pendap ladang imla berok likely andre lah kemuno saartli ki DPOs ki batmai nak benda jalan jongi kapasau kabangi bu khmat jongkar beron kamha kelong ba ban continue ya kene kalau ai bam nak benda ki kelung hapo andrews nem ki kentai ki bapun bat ki badang aidut iki kun bat unjuk ki kena kentai adolescent girls de ngilak peni bat kene kalau ke record bah keluar bah Rashidi ya ke department hadu ubnai me mentakas nem namar baya kini program bapaya jong sorkar me latai up yaki bat ke Aadhaar card hadu ubnai me Afrik me arhajat arpulai ke coverage jong ki Aadhaar card hame galia kalau cut lai percent
But nakategadao kalau don ru kajing penskau nak yang ke ministry bakal hap what ban consider ban pensange no ya kinegi central scheme kum ka supplementary nutrition program SNP keladon kajing program ba kin pensange no namar ki babun ki beneficiaries kim don ki Aadhaar card bat kadon kajing shifting yo ni pendan kam bakla ya kani ke program. Tenrei kabas nutenan kelong ba benta hadu benai Jun. Na pedang benai Mei hadu benai Jun. Naga kat lai persen kalau kuat syarat kendai persen. But hadu benta kesengi the coverage under Aadhaar card registration kalau pai kendai punya persen. Kendai punya persen. Na pedang Mei hadu mentau Julai kalau kiu nak kat lai syarat kendai punya persen. Di nilai assurance bakin continue ya kena ke supplementary nutrition program bakin yang kerja ni aboro activities ke jong ke department.